Cela zimnike isotsha Mtshali ukuthi sanibonani bafethu, ngicela ukuxolisa lapha. Lo muntu bengifakele izingoma ku-YouTube akayifakanga kahle, sizozilungisa ntambama. Kubhala bani? Yena ubaba ucela zimnike. Bafowethu, ingane zakwethu, siyanxusa, siyacela ukuthi abaculi bakithi, especially abaculi bemkantshubomvu, bayadinga ukuthi uma besizwa ngomculo wabo online kube yinto ewu-showcase. Yebo, wona amaphutha ayenzeka, kungaqondani kahle, kodwa i-trick indaba ya-online ifuna ukuthi ube ne-show, kunama-subscription ajoyinayo before u-upload izinto online. Anginayo mina i-show ukuthi kuhamba kanjani, but abantu abasebenza ngawo u-music bayazi into enjengo-DistroKid ukuthi ifuna ini ukuze umculo wakho usabalale online. Nolwazi-ke abaculi bakithi bafowethu kumele beyihluphe, ngisho ngabe usukhule kangakanani, kumele uyihluphe ngolwazi ngento eyenziwa wena, ngento wena ekuzoba isinkwa sakho sakusasa. Umculo usuhamba online, umculo usuhamba ngokuthi yena uthwala kanjani. So nabantu abakusizayo akube abantu aba-relevant, abantu aba-reliable, aba-trustworthy, abasaziyo isitori, not omafundane abantu abazofundela kuwe. Yiyo nje into ephoxayo uma kwezikamaskandi nabaculi bakithi. Kuningi esisisalela emuva kukho, kuningi. Singabantu-ke general sesingathandi ukuthi into sikwenze kube umsebenzi wethu ukuthi siyihluphe ngokufuna ulwazi. Kaningi even if umuntu efika kuwe, omunye ifune uze umenzele, even if umtshele ukuthi no, thinta la nala nala ukuze kulunge lento oyifunayo, omunye engenzi kanjalo, kodwa efuna ukuthi mhlawumbe ezenzele wuwe. Iyona inkinga enkulu. Into odla ngayo, into ozophila ngayo, umsebenzi wakho lo, kumele uyihluphe. Ngiyacabanga nje kule misebenzi engaka emncanyana ekhona e-South Africa esiphanda kuyona, if ungahluphi omunye umuntu nalowo msebenzi loyo entweni ebhekane nawe, umuntu engamangala ngoba into ebhekane nawe leyo. Kumele uzihluphe, ufune ulwazi ukuthi yenziwa kanjani, uyithola kanjani. Uma kufunakala amakhozi athize a-special, uzame ukuwathola. There's no other way. Kumele kube njani? Kumele kube into oyitholayo, oyifundisayo yona ukuthi uyayenza. So siyayibona le nkinga bafethu. Nonjoko ukuba nenkinga ngomsebenzi wakhe, angazi kugcina kuphuma umsebenzi kanjani, ukuthi wakwenze njani asazi. Yabona, hhayi nje i-mistake enkulu kabi, emkhoste kakhulu. Ngabe ingoma yakhe ikude kakhulu, ingoma yakhe ibiza kahle, ibi-trend-a over as much as ifike yenza kahle mase iyibuyisela, kodwa ibi-trend-a over. Amaphutha akayenzeka kusempilweni bafowethu, angeke sathini, kodwa ezinye izinto kuyomele sizame ukuzi-avoid-a, senze sure ukuthi ena lokhu nalokhu mhlawumbe amaphutha ayancipha. Siyathemba umsebenzi kababa ucela zimnike uzolunga, uzohamba kahle ngoba kubalulekile ukuthi umsebenzi wakho uthole online. Iyona ndlela leyo azokwaziwa ngayo, iyona ndlela leyo azokwazi ukuthi naye acoshe okuncane okungozuka lapha online, kube khona akutholayo, akufaka esikhwameni ukuze naye akwazi ukuthi aqhubeke a-survive, aphile, angaphili ngalezinye izinto ayezenzayo eceleni zokuthi aphile naye njengendoda. Kodwa-ke azame nala online ngoba uwumculo uqobo lwakhe ubaba ucela zimnike. So bayayidinga i-support. Thina sidinga ukubona umsebenzi wabo u-online, bethola abantu aba-relevant. Siyazi ukuthi abafana bayadura lapha phandle uma ubacela bakwenzele izinto. So sometimes siye sicela abanye abantu sithi bayazazi izinto, shukuthi kuba ne-problem. Kuyi-process ukubuyisela umsebenzi wakho lapha online, kuyi-process. Kwesinye isikhathi kungafanele ulinde 7 days, 1 week, 21 days. Kuyi-process ngempela mpela, bephinde bewu-reject-e, kube khona osufakekile, uma ufakekile futhi abasakwazi uku-confirm ukuthi ubani i-owner. There's a lot that is going on when it comes to music, cause kunale ndaba yokuthi kunomsebenzi ongazi ukuthi okwabani.
okungenzeka ukuthi usuphinda or usuthatha umsebenzi womunye umuntu ebese u-YouTube uyayiphika leyo nto leyo. So bekuyilokho-ke, asithembe ukuthi umsebenzi kababa uCelezi Mningi uzolungiseka ngempela. And lo muntu ozomenzela uyasazi isitori, hhayi ukuthi uzofundela kuyo, uyasazi, uyayazi into akhuluma ngayo. Ngoba amaphutha njengalawa kumele anciphe ngempela. Kufuna le professionalism when it comes to umsebenzi wakho as i-artist. Yonke into kumele ibe online, kumele ibe in order. Already lo msebenzi kumele ngabe sewuphostiwe, nethi nje ulinde usuku lokuthi cha, on this day uyaphuma. Nakhona bekwazi futhi ukuwudlala umsebenzi wabo ukuthi okay, uyadlaleka on their side, kodwa ngapha kunjani, ngeke kuvele, kuzovela ngalesi sikhathi sekumele uvele lowo msebenzi loyo. Bekuyilokho ngenza ukuthi ngiyabonga ithuba okuzayo lisakahle nonke. Ngiyabonga.